bersyukur nak Islam jong nongsan hima. Satang kumbakat tokat ni tayo bakipat ba nong song snong kin sayo ban pendep ya kajing jid ikinong mi khmat lani kita ki MP kiban pha sha ka ying dor bar thaan jong ka lok sabha ka jinya mi ya rung jong kipat ba nong krishan na ka wei ka seng ka wei pat na ka bai ai daw bakata ka seng kamlong bat ka rukom trekam jong ka karanang jorbha ya gani la yo iru ha ka sing sat jan jong ka tayo ka henry trik ya yong arajar ar pusau haga bagi nong krishan barat ba jong ka seng UDP bat HSPDP na Mount Horizon constituency kilalit ban penyesok no yaladi bat ka seng NPP haga jingelang ka bala penlong haga snong kinshi Mauria kini ginong elam jong ka UDP bat HSPDP kibala penyesok syaka seng NPP kikinthum yo MDC barim ka Mount Horizon uba Blanding Star Warjeri uba SW Marwen try jong ka umrupa uba deru nong kershan barat ba jong ka HSPDP lambat ki waidi ki nong kershan jong ka UDP HSPDP nakishnong bapher shushu hagni ka snila yo ban penyang subha yagini ginong kershan jong ka UDP bat HSPDP syaka seng NPP diga president jong ka NPP Mount Horizon block ka kong Biolinda Lingdo nonglan harengkat ka jinga lang ka state president women's wing ka kong Jasmine Lingdo uba emlang litan secretary in charge kinongkit kam jong ka party bat kiway Nanta ya iba HL Marthong Wade Kiriurang ba Budayum Secretary ng Snong Kensi Mauria Nong Kersan ng Party UDP Nong Kersan ng Party UDP Nante na Nong Siya Ninuthat Bantap Timo Ninuthat Tamakot kami Lim Star Iwell Singli Buday Wade Kiriurang Kersan ng Party HSPDP Nanti na gusto kensi Bangla. Nanta ni ka jingi kenduk lang ka jing pediang burung ka jongi na kadang ka party NPP YP ki members ki bathamai sya ka dikai year ka bigi ya ka jongi ni juong ya ka National People's Party bakam dei tang ka political party andai ka dei ka family dan ka long year kabani keduk ye ki members ki bawan ban ya penyeso jaladi pat kani ka yen ko jogi kani ka bon ai ku play na benta i Dr. Jasmine Lingdo Dr. Jasmine Lingdo i state women president jong ka party ka jogi smoke men shibun be i yo ban pelat e ko ka jogi ban yo ban yadan ringkat pat ni dan shuwan na kaway ka meeting na pena po nong ston ha ka bay yo ban pen scam ne ka district ha te nong ston what's more ni lang kung slam kanya ke kublay shibun doctor ya ko jing long ngol ke jong pi ban yadan ringkat pat ni na ai kublay na ka benta iba lang em lang hitan iberi I secretary in charge baling bang jing play shitong ke jong ile se kani kani kadak ka bingi yo ban ya kundo ko ni na ai kublay ya ima ai bor lindo nong lat ibayo ban wan ban pensengan yagi kani ka kinti ka pementa bat kam tam na ai kublay na ka benta kini ki porlok ki jengi ki porlok NPP ki jengi balaya judan ringkat bani na ka bors ko ipat ki balaya don kani ka kinti ka pementa ki bawan ki snong ki baper bat kam tam na ai kublay na ka benta jong pilang baro ki members ki bathamai ki bani na yo ban pediang burong ki hakali ka kinti ka pementa ngam dan kentin bangan ong kabang ii idur ki jong pi kapendak ya kamensiam ka jong na bangan ii ka pi klap pediang ya ka party ka jingi pi klap pediang ya ka yen ka jingi haka jingi kun ka jong ai election ha u ar chal ar kulai le se haki be bon bentang ni la jiyo ban ya keren hakring jong pi bato se wan ban kersan nem ni mo tin rei haki tu ki por idan ne ki dau ki ba ka penlong yi pi ba pinum kersan ya nga bat kata ka dau ka penlong yi dengan sarem no haka di election ka balada tin rei haka di kenti ka pementa ki riu rat ba ki lawan banya sno lang haka di ka yen ka jungi ki beriu ki balapau ki jaka ki jongpi keleng ka di constituency ka jungi bat kani kadang ai men sim susu na ka benta jonga kani ka di kicing sedang jong kicing terekam ka jongi bat nanget banangi sakmat kanum kut no pang benta
Nangen kejingwan punya sok ke jongki. Kanung kod nak tang hakani ke MP election. Lane kanung kod nak tang ke MDC election. Mereka yan nak hoi bukor syak hoi pat. Kata kejing it kejengi. Ya kani ke parti kanang manso thiet nak hoi bukor syak hoi pat. Kani ke kam ke bengi ni don mentah. Kani ke kam bak kalingkor ke bakian. Kabangi nikit nak bentar ke constituency. Kabangi nikit nak bentar kani ke jela kejengi. Badak kejingnya syemlang ke jongki. Banyak pak lang yang kalingko jok ke parti kejingi. Minang la ban penkiu, minang la ban kentiu ya kani ke yeng ke jongki. Kiblay shibun ye pi kiriu rat pa kiba klan war haki area ke jongki. Nangit ngin sanang yok banyak syem, ngin sanang yok banyak kendu nak kawai ke por sya kawai pak kumongoong. Kani kadai kejing sedang jok kejing terai kam lang kejungi. Bat ngin sanang yok banyak terai kam nang ni syakmat. Ngin sanang yok banyak kendu lang nang ni syakmat. Kublay shibun ni kejing pelak por ke jongki. Jongki Dr. Amri. Kejingan jongki haka parti ke jongki kapetni shisha bakat panang ni gisni kibriu kiyoi bakane kadai ke parti keba kilak pensinya keba hiwan banyak snow bakane ke parti hakane ke por jongka samoy ele yakane ke MP election keba boksan Ngatrai ya ipa jonga bon na pipi ya itu iba kita Balbanyan kanang ya kendo ya iba malwan dan yatuk kana yang abi ile parlimen aba ile cepo Delhi ya kendo ya ipa ya le yau shwa sesuatu jenis nagar nakap de kisian kani baro kadi ka Jikur kru ke bamiyo na ublay bau ai yang ni kani kala penginang petskap shushu yang kani kecing ai kersyang jogi ya iman jongai Dr. April nakaliang jogi aku akan berpau kecing slow tenat shibun ya pi iwe ngan saya tu ya pi but ngan sa shandul bentukni hai ba kat ni ngun kirang ba kita banyak dan lambat i ban ai bensin ya i nget kani kawai baka parti kecil ya i nama ba ilak de ilok mi ilak i ba ya kani ka side politics di inumpen so dia ya pi haba ilak ai kecil persian ya pi nget ya kani ba indang kikat parti hakan no ko play shibut ya play on ko ya pi ba Sigi dong hanmi buat jom ka hall, jom ka society jom ka kecil, kamtam nagalian jom ni barok ki riurang ba, ki ba kampun mentah ni kidai nak parti UDP, bat kumjuru nak parti NSPDP. Jadi dom sebut ba ki riurang ba ki bomla berbuat bertagasi. Kiri yang menjur, kiri yang railan pada kesamnya parti RPP nak kebentar kini election MP keman salom hakat kita itu ring. Dengan kam jungi kebanyakan mentah ini kalong, kebanyakan yang lain, kiri yang menjur. Takwe kalong, keba takli yang ini kalong ba ngira dem bal penjong. Kata itu tom, ngira dem bal penjong. Nama kata ni dokam pamlet beta sagisno kita guni bang nyewer. Kemudian ada kabut kaduna hantang ikilalong tinong yalam kelanumpur. So tu yang kata mo, ki parti ada SPDP, ki eleksi tombak tangan ada SPDP bang hati makata. Ni UDP ru ki eleksi tombak kau ni UDP tu ni hati makata. Halong kemudian pakadon halong kabor. Jom kesorkan kesisya kita hapo italami kalian. Yang kimausa ang doktor ini lapang uang kewes kasihil kadai keway na di district di badon hapo italami kalian. Henry ka jumlin pak Henry nak gubernur. Nama kita gijik pendroy hapo kewes kasihil giduna sibunai. Dengan sultan abhai kita kejigran doktor ini di lapang
Akapor muda long Chief Minister, teknik kamu perkat jogi mau ada satu konstitusi jogi bentar. Ia pun bertahan ni kalau kamu perkat jogi kalau bani dong hak sokar, bang tinjo jagilah jogi Chief Minister. Kamu dah thamai yang kamu simat, nak bertahan keiman kesalah jogi. Kalau dah tahu kamu simat tu, batang nak menjelai kata macam hari ini start kita. Dengan sumber air kublai sibuk air. Adin bami nang neru minum keladin. Air kublai kamta bi. Cepat. Pangaran na ini nagpapalito ng presyan niya at hindi at tem MLA. Siya iba, jab sa dia, job ng minister. Dia mentah habang natin kung sempur itu ufring hapresyan o kot. Nomor kot yung kumba kadon berkatong banwara jaga development yung baik ba apo jong kami karya. Nentran sakot tang kumman pelito na ganidon kam manitay sa kanatay. Lana ngidon kam manitren antay madan lana ayo min sekren. Ni syudongnya ikong agaka kon yung doktor yung abon ko minister wala development hajar turun ako karo yung karo ara lut sa karo ang hasil budon sudaye tengijin gae kung kita beliau sponsnam ya gitu pala bandong rambi panculek songkai sadukan sa jadi siya kita bisok yo. Mulai mabili don ko ay. Pero ito pala way dia. Mari job magi. Ila ay ko way ka kam yani ka nanti yang bahatam kamot. Kani lo dum dipun sa kultura. Kani ka mati do pala. Ini gabe. Jadi hatin nang tong ijit biang kam don jingmot yang kendia do nama kom don naga liang jong la government. Isu idom mawana development kong kata ako karo pagba kasi jung ina busulong idom isang balang baro nang kaki politician idom namal balay hajar krul mana ka balay mana ka islam de pala ispek jauh ala ang nem don ni menta ka penting kung ki pararang ba na sela manong hangyo kung kinong saidor lagi kung kinong ay jumot ya ka parti bahigi ka kung amperin kalau dan lupa halway kabamot siya kaliang jong ka sorka ngem artatin kendero ba ka sorka BJP bakan numuan na India kung katangin ng perkat gajin perkat mo tagalong bayang ina kumno nangme ngin ya pelan ladangi ki pararang ba ang iwan nang ne ban ya pelan ni kata ka politik kabagi dai ban penjob de kamde mangin election ang ne kamantai ko chupa diso ne gran bat hangtan ni election sa kiweki bantalan ni kiweki dong sinong gisinong nga ajeng mod ata jing ajeng mod nang ne ngin dong kajing perkat kumdong ni le namar lese menagane nim budon kum kane kajing kelang patui parti bele kelang ne ke kumba layo seo te nga te yawe sindon bahong nang ne ngin sim menta ya ka jing tren kum ke jing ai jing mot ba ngin hap kum no ndai bangin election nang ndai dala election nya nginele kumale kita itu ba election menta ta kare jing ai jing mot jama padahal kalau ngin ya perkat no ini lada ki mon sisa ban penjok ya kong amperin padahal ba amai jong